Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, rigapan siganu pari batta, bani panorang sugut nerion, pasada hita uhurta, martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa, bani bagal ni pangidupimu, nadop manugu-nugu hanami, masarihon hanami, janah mapagugoy hanami, bani panorang suguton. Halanya Tuhan tetap mengharap jana mengelek kanami hubamu masih ibagas mamukah lawan nami kumbani sugut nyarion hama homa tongtong mariti tondemu nama passing in na tetap menerangi ura pikiran nami sunai age bani ganupan horja nami ase terbahen hanami pasangap kon ham saganjang nyarion bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sugot nerion. Naboy isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sa darion Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2020 aima tersurat bani buku Hebir bindu pitu ayat 25 nama katahon sonon. Halaniai tarbahen sido membere haluahon na totap bani sagala namandohori naibata marhitehon si ay namangguluh do iya tongtong laho mangapiti sidea. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado pergumulan ta siganu pare aima pasal pagkasomanion ni bata ibagas parguluhan ta. Sukur-sukun nagati tubuh ibagas uhurta sunay age najupah kita. Ito nga ni parguluhan ta siganu pare. Sangga adong ma pusok ni uhur. Sangga adong ma parmaraan. Sangga adong ma parutulon. Sangga adong ma parlajuan. Atape sangga mandukpa kon paharana bagal ma hita ibagas guluta siganu pare suku-sukun ni aima ijado naibata ito nga tongani na masa bani parguluhan ta. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus maningon isa dari hita do hapen uhur nasison na yay tubuh halani aha, tubuh halani hurang apa galek ni hapor sayonta. Halani ay maningon takas do bata. Sonaha do sa sitong ni hita, laho manandai pambahenan ni naibata. Ibagas parguluhan ta, ipukah kita, humbani panandayonta. Pasal aha nadop ihorcahon Tuhan Yesus Kristus hubata. Jadi, bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ase ibere Tuhan Yesus pehosahni. Palamate bani hayu parsilang iya. Tujuan ni aima ase boy hita mandohori naibata. Jadi ipaluah kita humbani pardosa onta asiboy do idohori hita nebata. Halani anggolang parlobe ipasalose dosata seng tarbahen hita lau mandohori ni bata. Halani ay barang ahape sa sitong ni parutulon atape pergumulan atape paharana bagal ne dopa kon hita ibagas 10 tahun. Maningon inidah kita do bahasa persoalan natang si bagalan bata aima pardosaonta ilobe-lobe nine bata. Alani anggo parutulonta perlajuan ne dopa kon hita ibagas goluta si ganu pari ai lape malanglangi hita lahoroh hubani Tuhan. Jadi soal motivasi doa itene anggo pasal perlajuan atap soal pergumulan atape parutulon ibagas 10 tahun.
gabi galek duhita atap tetap tubuh. Jadi soal motivasi dua itu nih. Tapi anggo merdosa hita ilobe-lobe nina bata. Ape lang adong nabuhi terbahin hita laho mandohori ne bata. Jadi halani aima ase ibere Tuhan Yesus haluahon bata ase boy do hita mandohori ne bata. Nah halani ai bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marhitehon ni aima ase barang HP na masa ibagas 10 tahun ulang iparnalang kita haluahon na domma ihorjahon Tuhan Yesus laho manubus kita. Jadi haganupan pangarapan ta, haporsayaon ta, tenger niuhurta, maningon do HP, tetap igatungkon hita, tetap marpangarapan hita, ubani Tuhan Yesus Kristus. Lang pita ipaluah kita, tapi ia tetap do mangguluh laho mangapiti hita. Arti ini ay sonon bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Por ini adong mamisalni bani sada pahara ya ibagas parguluhan taon. Anggodong marsalisih kita pakon asomanta jolma. Adong na mga piti hita ya. Sangga adong pangapiti na mga piti hita bodo salose persoalan ay tapi do posiyay roh do use persoalan na baru. Tapi anggo Tuhan Yesus na mga piti hita, langa dong be nabuhi mambahin persoalan na baru ibagas 10 taon. Ay madoma, nadoma ipasalo si Tuhan Yesus, marhitihon ni, na iya piti hita ilobe-lobe ni bata, ase gabi talup kita mangguluh ilobe-lobe ni bata. Atap bahasa sederhana ni, sonon use. Jadi purini PHP ini, boy sahalak dokter, marhitehon ni, sada operasi, ipaluah kita kumbani sada parnaburitan, tapi dinga kita ma, bani panorang nalegan, roh mo use, parnaburitan, laho, mangagugulokta. Atap, ang godong misal ni, persolanta, ya, bani sada kecelakaan, boy adong, polisi, napaluah kon hita humbani pahara ay. Tapi bani panorang nalikan rado use terjadi pahara nasional. Tapi haluahon na binahen ni Tuhan Yesus ibagas parguluhan ta ay ma tetap rosi sadokah ni dokah ni. Nah halani ay ma bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas minggu at pen na patuluhon na imasuki hita bani aripatar. Maningon do hapeni. Tetap ma lambin marbagal tenger ni hurta. Hubani Tuhan Yesus. Bahasa Tuhan Yesus hadir ibagas parguluhan taon. Ia do Tuhan na mangguluh rosi sadokah ni dokahni. Ia do si paluah na membere haluahon na tetap rosi sadokah ni dokahni. Jana iya do nebata na mangguluh na pasirsirhon haguluhan si sadokah ni dokahni obata alani ay. Di bagas malas nyur mahita laho mangalualo paroh ni Tuhan Yesus ibagas parguluhan ta sigano pari das hubani paroh ni napadua halihon. Amen martonggo mahita. Ajari hamahanami tongtong Bapa. Ase ibagas gadupan parguluhan namin si kanuhan. Lamin rototap ni apa pikiran namin. Bani haluakon nadop pinurjahon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na manubus ka namin humbani pardosaon namin. Ase lambin malas matongon uhur namin. Martingir ni uhur hubamu. Purini petongon bagi janah masam sidopakonon nami parutulon ni bagas parguluhan nami. Tapi anggo pangarapan apa hapor sayon nami tetap ma bani haluahon na domma
Ihurjahon anakmu Tuhan Yesus Kristus ibagas guluh nami. Asi Tuhan Yesus matongtong Bapa. Si mada guluh nami. Si mada sura-sura nami. Rossi si mada haganupan nadongban nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami. Dalam rapakon tonggo namion. Amin. Oras bataganupan. Selamat pagi. Anduhar matongon. Bani ujung mingguon. Lambin roh tubuh lima. Pangarapan sonai ege hapor sayonta ibagas makka tarima kasihkon haluahon nadoma ipasirsir Tuhan Yesus Kristus ibagas pargoluhanta alaniay tetap matengir uhurta bani haluahon nadoma ipasirsir Tuhan Yesus subata merhitihon ni natotap kumanihita gol-gol jana pokut ibagas horja nama dia. Shalom.